Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aishal Qur'an kama netiganta tiulani. Ara foi do heddo. Muhimma ma'lumatu kole hissa kollanta. Hissa kollabole. Aishal lenge ta Muharram hoge dihawana duha ki kon duha hekka. Muharram hoge dihawana duha ki ma hase duha kita. Ala even munadiba edos haswani kiwegen ko. Ee wara hasa duha he. Edos haswani kiwegen ta. Muharram hoge dihawana duha ki Ashura duha hennu. Ehenta. Ashura duha kas kon duha hetta. Ala Aishal bunadiba. Ashura duha ki Firon ge kibai Musa ge faana ekalege faana ge mihun salama kodde viduha hennu. Yuwen tihemuni mahadam vech. Firawuna ayana ge bodu lashkaru garagu edo hodo. Adenge tu Musa ge faana taba mihun Allah ho shukure rum ge gotun edu roda hifikan. Ashura tu roda ifumun faitu vediya aharuge faafata fuhevigende. Mi algarmana libifawa warabodu niyumati. Ashura duahu roda hifa miha amal kuram vigai kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun enge ekalege faana hadis kurawa fawe tiyaba mihun Ashura duahu roda hifashe adi ekamuga tiyaba mihun yahudinna khilaf washe eduha eku ege edduas kurin ebahi nuamana duahu nuata edduas fahun ebahi egar wana duahu tiyaba mihun roda hifashe. Ibnul Qayyim rahimahullahu vidalu fawe Ashura duha roda hifumge tin daraja ive ege tereng emme furihama daraja ki Ashura duha eku edduas kurinna edduas fahun roda hifume ege fahun anna daraja ki nuawana duha dihawana duha roda hifume ei gina hadis takun dehawa goti ege fahun anna daraja ki dihawana duha ekani nuata Ashura duha ekani roda hifume Ummeed kurani Ashura duha behe gotum muhimma ma'lumatu kole tikudinna libunu kama. Mangalla algadmen emmenna hewa tawfik devwash. Amin. Dengana video ga baddalumge ummeeduga wakivelam. Wassalamu alaikum.